салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе маъзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Дар оғози барнома мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. омодагӣ ба даври сеюми озмуни ҷумҳуравии фурӯғи субҳи донои китоб аст. иштироки ҳамватанони бурунмарзӣ дар ин тадбири муваффақи зеҳниву маърифатӣ. авҷу суръати корҳои сохтмонӣ дар роҳу ҷодаҳои пойтахт. таъмири роҳи хиёбони рӯдакӣ дар ин замина. омодагӣ ба соли нави хониш. ташкили ярмарка фурӯши либоси мактабӣ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе. шарҳи пурраи хабарҳо. дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмун Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи кории ҳайати комиссияи ҷумҳуриявии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст ҷиҳати оғози даври сеюми озмун баргузор гардид. гузориш дар ин бора. ضمن جلسه کاری هیئت کمیسیون جمهوری آزمون فروغ صبح دانای کتاب است ابراز شد که برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است یک مرحله مهم معرفتی و فرهنگی برای جامعه کشور بوده. تشبث پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان جهت برگزاری آزمون نشانه روشن غمخواری به سطح معرفتناکی و ذوق کتابخوانی اهالی مخصوصا نورسان و جوانان است. گفته شد که در دوره دوم آزمون که در سطح محلی و منطقوی برگزار گردید در مجموع 58250 نفر اشتراک نموده 3619 نفر به دوره سیوم رخصت گرفتند. وزارت معارف و علم یکجا با مقامات اجرایی محلی و دیگر ساختارهای داخلدار تمام تدبیرها را عملی کرده تا دور سیوم آزمون با شفافیت و در فضای فرهنگی و علمی برگزار گردد. همزمان از روی 4 نامیناسیون دایر شدن آزمون و جلب تاجیکان برون مرزی یک پدیده تازه و شایان تحسین بوده. وزارت معارف و علم در همکاری با وزارت کارهای خارجی و دیگر ساختارهای داخلدار ترتیب اشتراک طریق مجازی را برای همدیاران برون مرزی تهیه و موافقه کردند. برای آنها کمیسیون علاهیده تشکیل گردیده امکان فراهم است که در شکل آنلاین اشتراک کنند. در جریان جلسه آمادگی به دور سیوم آزمون بررسی شده. هیئت حکمان و جدول برگزاری آزمون از 11 تا 20 آگوست سال جاری تصدیق گردید. همچنین ترتیب اشتراک تاجیکان برون مرزی در آزمون و دیگر مسائل مهم جاری بررسی و جانبداری شدند. تاکید گردید که تمام شرایط برای برگزاری سری وقتی و سطح بلند آزمون فراهم آورده شده. نظارت جریان آن از جانب مقامات مربوطه تامین می‌گردد. бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи илмии назариявӣ таҳти унвони варзиш мактаби ватандӯстӣ ва худшиносии миллии ҷавонон бо ҷалби масъулини соҳа ва собиқадарону варзишгарони касбӣ ба ифтихори рӯзи варзишгарони Тоҷикистон ва рӯзи байналмилалии ҷавонон ташкил ва баргузор гардид. конференсия илмии назариявӣ таҳти унвони варзиш мактаби ватандӯстӣ ва худшиносии миллии ҷавононро раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эфтитоҳ намуда зимни суханронии худ варзишро ҳамчун воситаи муҳими тарбияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва ташаккули шахсияти солимии ҷавонон арзёбӣ намуд. ҳамзамон дар кори конференсия Неъматзода Маликшо муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Одилзода Дилбар муовини раиси шаҳри Душанбе ва дигар намояндагон аз сохторҳои гуногун ширкат доштанд. таъкид карда шуд ки варзиш воситаи муҳим барои нигоҳдошти тандурустӣ, ташаккули ирода, ахлоқи нек ва тарбияи шахсияти комил мебошад. дар аксар кишварҳои ҷаҳон рӯзҳои махсус барои қадршиносии варзишгарон ва рушди соҳаи варзиш ихтисос дода шудааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 10 август ҳамчун рӯзи варзишгарон таҷлил карда мешавад. рӯзи ифтихор аз дастовардҳои ҷавонони далеру нерӯманд. бунёди варзишгоҳҳои муосир, дастгирии молиявии варзишгарон, ташкил ва баргузории мусобиқаҳои миллӣ ва байналмилалӣ, таълиму тарбияи мураббиёни соҳибтаҷриба ва ҷалби ҷавонон ба машғулиятҳои мунтазами варзишӣ далели равшани ғамхории ҳукумати Тоҷикистон таҳти сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли солим ва ояндасоз аст. боиси ифтихор аст, чун варзишгар будан зери парчами хушранги Тоҷикистон баромад кардан ва ман сипосгузории худамро, миннатдории худамро ба пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва ба президенти ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоҳирӣ мерасонам ки дар ин ҷода, дар ин чандин соле ки мо парчам мебардорем, ин шахсиятҳо моро дастгирӣ карданд ва
چه از جهت مالی باشد چه از جهت معنوی باشد و ما سخنهای خوب گفتند و ما روحیه خوب بخشیدند تا اینکه ما قوی‌تر و با یک جسوری و با یک غیرت تام برآمده در سطح بین المللی مبارزه بریم. ҳамчунин дар раванди конференсия изҳор гардид ки вақте варзишгар бо парчами миллӣ ба майдони байналмилалӣ мебарояд ӯ на танҳо шахсияти худ балки шарафу номуси тамоми миллатро намояндагӣ мекунад. ин эҳсосоти ифтихор масъулият ва муҳаббат ба ватанро дар қалби ҳар як иштирокчӣ ва тамошобин бедор месозад. дар ҳар як нави варзиш мо метавонем арзишҳои миллӣ фарҳанг ва анъанаҳои худро инъикос намоем. қайд гардид ки мусобиқаҳои варзишӣ новобаста аз 100 мардумро муттаҳид мекунанд. онҳо аз ҳама қишр ва сину сол ҷамъ меоянд, якдигарро дастгирӣ мекунанд ва рӯҳияи ягонагӣ пайдо мекунанд. варзиш ба ҷавонон сабр, ирода, интизом, эҳтироми қоидаҳо ва ҳамкориро меомӯзонад. ин ҳама сифатҳо дар ҳаёти ояндаи онҳо ҳамчун шаҳрвандони масъул ва фаъол нақши муҳим мебозанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар баробари таъмини рушди дигар соҳаҳо ба масъалаи таъмиру азнавсозии роҳҳо ва дар ҳолати дурусти истифодабарӣ нигоҳ доштани онҳо пайваста таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир менамояд. аз ҷумла бо мақсади татбиқи қарори марбутаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ айни замон таъмири асосии кӯчаҳои протоколӣ аз назди даромадгоҳи ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе то кӯчаи Карамов мувофиқи нақшаи пешбинишуда идома дорад. мувофиқи лоиҳа дарозии роҳ 8.5 километрро дар бар мегирад ки бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт корҳои таъмирӣ дар якчанд марҳила амалӣ карда мешаванд. бо ин мақсад шурӯъ аз рӯзи 18 июли соли ҷорӣ таъмири асосии роҳ аз кӯчаи Карамов оғоз гардида дар марҳилаи якум то гардиш ба кӯчаи Миршакар бо дарозии 2.4 километр бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ ба анҷом расонида шуд ки аллакай мавриди истифода қарор дорад. фармоишгари иншоот муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе маҳсуб ёфта, таъмири асосии роҳ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии роҳсозию истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ карда мешавад. айни замон муфарш кардани роҳ дар марҳилаи дуюм идома дорад. дар айни роҳ дар 3.8 километр корҳои таъмирӣ, яъне таҷзия намудани каморасангҳо ва аз нав васл намудани каморасангҳои хоро ва кандани қабати асфалтобетони мавҷудаи пешина ва аз нав хобондани корҳои асфалтобетони мастикию сармезаи мастикӣ идома дорад. мавриди зикр аст ки ҳангоми иҷрои корҳои таъмирӣ дар қитъаҳои муайяни роҳ ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёти автомобилӣ муваққатан қатъ карда мешавад. вобаста ба ин сохторҳои дахлдори шаҳри Душанбе вазифадор шуданд ки самти ҳаракати нақлиёти автомобилиро ба воситаи кӯчаҳои ҳамшафат муайян намуда дар нақшаи хатсайрҳои нақлиёти автомобилии мусофирбар муваққатан тағйироти дахлдор ворид намоянд. айни замон зиёда аз 60 нафар кормандони корхонаи воҳиди давлатии роҳсозию истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо истифода аз 50 адад техникаи муосири соҳавӣ машғули кор мебошанд. мувофиқи талаботи қоидаҳои роҳсозӣ дар аввал канорасангҳои ҳимоявии душафати роҳ бартараф гардида дар баробари ин қабати болои роҳ аз асфалти кӯҳна пурра тоза карда мешавад. тавре зикр гардид ҳамаи масъулияи истифодашаванда истеҳсоли ватанӣ, яъне корхонаи воҳиди давлатии роҳсозию истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе буда ҷавобгӯи талаботи меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ мебошад. бахусус асфалти мастикии нави шемеа ки қабати болои роҳ бо истифода аз он мунфарш карда мешавад, бо технологияи муосир истеҳсол шуда назар аз асфалти нави майдадона хеле беҳтар аст ки ба давомнокии муҳлати истифодаи роҳ ва ба зудӣ осебпазир нашудани он мусоидат мекунад. тахтасангҳои ҳимоявии ду канори роҳ низ аз санги хоро истеҳсол шуда муҳлати истифодаашон дарозмуддат мебошад. тавре ба мушоҳида мерасад корҳои таъмирии асосии роҳи кӯчаҳои протоколӣ аз назди даромадгоҳи ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе то кӯчаи Карамов мувофиқи нақша идома дорад ки ин ҳама самараи даврони истиқболият ва ташаббусу тозакориҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ маҳсуб меёбад. корҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе ҳамарӯза бо авҷу суръати тоза идома дорад. дар ин замина сохторҳои марбутаи ноҳияи Шоҳ Мансур низ дар канор намуда барои ободонии шаҳраку маҳаллаҳо пайваста саҳми муносиби худро мегузоранд.
در دوره سیاست خردمندانه و سازنده و بنیادکاری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و تدبیرهای عبودانی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کارهای سازندگی در پایتخت همان ادامه دارد و در عرفه جشن استقلال دولتی وسعت تازه کسب کرده است. از جمله این تدبیر در شهرک 192 ناحیه شاه منصور در سطح خوب مشاهده می شود. باید گفت که این موضع و خود حدود شهرک 192 ناحیه شاه منصور تا این مدت مرحله به مرحله طریق حشرهای دست جمعانه آباد و زیبا گردانده شد. در روند برگزاری حشرهای دست جمعانه سهمی کارمندان ریاست استفاده برای راههای ناحیه شاه منصور نظر اساس و کارمندان با مسئولیت بلند در این موضع کارهای سازندگی را عملی نمودند. از جمله کارهای بزرگ سازندگی در این شهرک شنیدن گل‌های رنگارنگ آرایشی، تعمیر و از نوسازی پیاده‌روها بوده. در آینده تعمیر راه اساسی شهرک نیز در نظر داشته شده است. بناهای استقامتی شهرک نیز رنگ و بار گردیده شده است. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه شاه منصور با جلب مسئولین و سهم بعضی از صاحبکاران راه محله خاوران ناحیه نیز در این روز اسفالت پوش گردید. در روزی راه اسفالت پوش گردیده زیاد از 1 کیلومتر را در بر گرفته، پهنای راه 6 متر است. همزمان در جریان تعمیر راههای داخل محله نیز با جلب کارمندان ریاست استفاده برای راههای ناحیه شاه منصور اسفالت پوش گردید. با مسئله سبزگردانی منطقه‌های خشک شده محله نیز از جانب مسئولین دقت جدی روانه گردید و در این موضع ها درختان سویافکن همیشه سبز، گل‌های موسمی و میسزار کاریده شد. محله مغلان که با تازگی به ناحیه شاه منصور وارد گردید از جمله مکان‌هایی است که در اینجا نیز کارهای سازندگی آغاز گردیده است. این آباد راه اساسی محله در مسافت بیشتر از 300 متر بتون پوش گردید. در دوره تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با استقبال سزاوار جشن 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه کارهای سازندگی و آبادانی در دیگر شهرک و محله‌های حدود ناحیه شاه منصور ادامه دارد که از جریان آن در نشرهای دیگری برنامه گزارش می‌دهیم. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 1 تا 31 آگوست سال روان در پایتخت نمایش فروش لباس و لوازمات مکتبی برگزار می‌گردد. نمایشگاه همه‌روزه در 4 ناحیه پایتخت برگزار گردیده تا آغاز سال نو خوانش فعالیت می‌نمایند. در نمایشگاه دائمی کارخانه‌های تولیداتی و صاحبکاران وطنی به مهمانان و میزبان در برابر لباس، اینچنین پایافزال، جوراب، لوازمات مکتبی و دیگر اشیاء ضروری پیشنهاد می‌نمایند. گزارش همکارانمان در این خصوص. تا آغاز سال نو خوانش روزهای به شمار مانده است. امروز اکثر والدان در ярмаркаи либосҳои мактабӣ ва бозору марказҳои савдо саргарми хариди либос ва дигар лавозимоти мактабӣ ба фарзандонашон ҳастанд. бо дар назардошти фарорасии соли хониши 2024-2025 ва дастрасии аҳолӣ ба либос ва дигар лавозимоти мактабӣ ҳамасола дар шаҳри душанбе ярмаркаи фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ ташкил карда мешавад. омодагӣ ба мактаб оғоз ёфтаву аксари волидон дар фикри чӣ тавр ва аз куҷо дастрас намудани сару либос ва лавозимоти мактабии арзону хушсифат меафтанд. дар ҷамъияти дораи масъулияташ маҳдуди бозори сафариён ярмаркаи либосҳои мактабӣ амал мекунад. имрӯзҳо инҷо серодам аст. дар бозори мазкур либосҳо аз ширкатҳои сесолии дохили кишвар ва хориҷ пешниҳоди мизоҷон гардонидаанд. дар бозори мазкур куртаи сафеди духтарона аз 50 то 70 сомон, писарона аз 50 то 60 сомон, шиму костюм аз 180 то 300 сомон, сарафани духтарона аз 80 то 120 сомон, сумка аз 50 то 140 сомон ба фурӯш гузошта шудааст. гуфта мешавад ки хариди сару либоси ягонаи мактабӣ аз корхонаҳои саноатии ҳудуди шаҳри душанбе барои рушди саноати пойтахт таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва ба ин васила беҳтар гардонидани шароити кору зиндагии мутахассисони корхонаҳои мазкур заминаи мусоид фароҳам менамояд. ҳамин аст ки шаҳрдории душанбе низ пайваста соҳибкории сесолиро дар пойтахт дастгирӣ намуда барои фаъолияти самараноки онҳо имтиёзҳои гуногунро роҳандозӣ намудааст, то ки маҳсулоти саноатии ватанӣ дар бозор рақобатпазир бошад. аз ин рӯ бояд дар ярмарка ва бозору нуқтаҳои савдо бояд бештар ба маҳсулоти ватанӣ афзалият дода шавад. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 ناحیه اسماعیلی سامانی اوید به لایحه دستورالعمل اوید به آزمایش نظام بهاگذاری داخله و معیارهای ارزیابی دانش، ملکه و مهارت خوانندگان مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان مشورت دایر گردید. باید گفت که نظام بهاگذاری داخله در سمت اجرای دستور حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده است.
امروزها تجربه جهانی ثابت ساخته است که معیار 5 بالای موجود دانش واقعی خوانندگان را انعکاس نموده نمیتواند. در آن اندازه و معیارهای دقیق بهاگذاری فنی از بین رفته، در نوبت خود باعث واقعی نبودن بها و تابعیت آن به مقام آموزگار گردیده است. از این رو ضرورت گذارش به نظام نوی بهاگذاری در شرایط امروزه به میان آمده است. در این زمینه با تشبث رهبریت مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 26 ناحیه اسماعیل سامانی با اشتراک رهبریت مکتب مشورت آموزشی دایر شد. طوری که گفته شد در روند بهاگذاری موجوده اساساً از 3 بها، 3 میانه، 4 خوب، 5 اعلا استفاده میبرند که این معیار برای بها گذاشتن به دانش واقعی خوانندگان کافی نیست. نظام بهاگذاری 10 خاله امکانیت فراهم می‌آورد که سطح دانش، ملکه و مهارت خوانندگان را با دقیقیت و شفافیت بهاگذاری شود. این روش به طلبات زمان معاصر جوابگو بوده برای مطابق شوی نظام تعلیمی ما به استانداردهای بین‌المللی یک پایه مستحکم می‌گذارد. در نظام 10 خاله فعالیت تعلیمی خوانندگان از روی 4 درجه و 10 زینه ارزیابی می شود. درجه عالی عبارت از 2 بهای 5 اعلا و عالی، درجه خوب عبارت از 2 بها خوبتر خوب، درجه میانه عبارت از 3 بها قناعت بخش کافی کم، درجه پست عبارت از 3 بها ناکفایه غیر قناعت بخش و پست به نظر گرفته می شود. یکی از آسان و دسترس‌ترین معیار برای تمام اشتراکچیان روند تعلیم و تربیت این است که آن از 1 تا 10 خال عبارت بوده. هر عدد سطح دانش، ملکه و مهارت خواننده را ifade می‌نماید. مؤسسه ما دوام 4 سال است که با برنامه الکترونی یدونیش فعالیت می‌کند و چنانه که ما همگی می‌دانیم توسط این برنامه امروز والدین نه تنها می‌توانند برعکس 10 ساله‌های قبل که تنها در مجلس‌های والدینی که از طرف مکتب اعلان می‌شد از فعالیت فرزندان خود آگاه شوند، امروز در جای نشست خود نه تنها از فعالیت فرزندان خود آگاه می‌شوند بلکه معلومات دقیق داخل و خارج شدن فرزندان خود را در مؤسسه‌های تعلیمی می‌گیرند. جدول 10 خاله همچون نظام و معیار با اعتماد و به دلایل‌ها اساس یافته اعتراف شده در تامین ارزیابی واقعی و شفاف کامیابی‌های تعلیمی و تربیوی به اعتبارگیری قابلیت انفرادی تحصیل خوانندگان نقش افضل‌النوع دارد. در تشکل رقابت‌پذیر خوانندگان توسط نمایش دادن امکانیت بهتر بودن در بین بهترین‌ها می‌توان با بهای خوب، بهتر، عالی و اعلی تحصیل نمود و در این سم نظام 10 خاله موقع استوار را دارا می‌باشد. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های برگزاری مشق‌های پگوی‌روزی با جلب هیئت رهبریت و کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ساختارهای مربوطه شهری در میدان نزد شرشره مؤسسه دولتی نوروزگاه مشق پگوی‌روزی دایر گردید. گزارش از رفت برگزاری این تدبیر ورزشی آماده شده است. ساکنان خوشطالع شهر دوشنبه صبح امروز را با مشق‌های پگوی‌روزی در شرشره نزد نوروزگاه شروع کردند. اقدام بسیار مهم که کارمندان وزارت و اداره‌ها و مؤسسه و ساختارهای گوناگون را دور هم آورد. این تشبث از جانب شهردار دوشنبه محترم رستم امامعلی بر اساس هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده است و این دور همایی برای مشق‌های پگاه روزی بر روز ورزشگران و روز جهانی جوانان راست آمده. با این مناسبت مسئولین مقامات وکالتدار دولتی با سخن‌های پر اهمیت از دوران شکوفایی دیار محبوبمان و قدرت و عظمت ورزش حرف زدند. معمولی و سیاسی امروز زیر سیاست قدرتمندانه رئیس شهر دوشنبه رسالت خود را اجرا نموده ایستاده. تیمور رحیموف یکی از چهره‌های شاخص ورزش تاجیک جایزه‌دار بازی‌های المپیک پاریژ 2024 در این تمرینگاه به صفت مربی دعوت شده بود. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک اقدام پیشنهاد نمودند که همه باید به ورزش مشغول شود و خوشبختانه امروز با دستور و سفارش‌های رئیس محبوب شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت کشورمان هفته ورزشگران یعنی پگاه ایدی روزی ورزشگران است و خوشبختانه تمامی مردم جمع شده است و وقتی که هر یک انسان از صبح بر وقت از خواب میخیزد و به ورزش مشغول می شود و همان تا شام او خود را هم سبک حس میکند هم سالم حس میکند و فکر میکنم که باید هر یک انسان برای سلامتی خودش
ҳаракат кунад ва аз хоб барвақттар бихезаду ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ омода шавад. кори шоистаи дигари дастандаркорон ки ба василаи чеҳраҳои шохиси варзиши кишвар ангезаи варзишро дар дили сокинон бештар мекунад. Варзиш гарави саломатӣ аст. бо иштироки шахсони мақомоти соҳаи варзиш ва ҳамчунон ҷоизадори олимпии 2024 Теймур Раимов дар ин машқи пагоҳирӯзӣ иштирок карданд. албатта ин машқи пагоҳирӯзӣ барои ҷазби мардум ба варзиш ва ҳамчунон авазкардонӣ барои кӯдакон ва наврасон мебошад. мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки мардуми азизи Тоҷикистон ва махсусан шаҳрвандон ва истиқоматкунандагони шаҳри Душанберо ба машқи пагоҳирӯзӣ даъват кунем ва бо онҳо якҷоя мо шахсони масъул дар соҳаи варзиш ва ҳамчунон мутахассиси соҳаи варзиш мо бо онҳо машқҳои барои солимӣ ва барои солимӣ гардондани бадан ва ҳамчунон барои инкишофи зеҳн инкишофи бадан мо бо онҳо якҷоя машқи пагоҳирӯзӣ баргузор намоем. бояд гуфт баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон ҳар рӯзи шанбе мувофиқи нақшаи чорабиниҳои алоҳида дар бораи баргузории машқҳои пагоҳирӯзӣ ва роҳгардии саломатӣ чунин ҷашнҳои варзишӣ барпо хоҳанд шуд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр саломат бошед.